pila ba gyud dapat ang iset aside para makuha og insurance? Actually, it's not a one-size-fits-all answer. Depende sa imong goals, sa imong pamilya, o sa imong current financial situation. Ang importante is to think of it as a prevention. Prevention sa mga financial hardships nga mahimong moabot sa imong kinabuhi o sa imong mahal sa kinabuhi. Ang uban, maghunahuna nga mahal kayang insurance. Pero kabalo ba mo nga naay mga plans nga mas bayan sa imong budget? Bisag ginagmay lang o ginahinay as long as nagsugod ka o nag-set aside para ani. Dili kinahanglan dako dayon ang imong set aside. Ang importante is nagsugod ka kay in the end, insurance is more than just a policy. It's a peace of mind. It's knowing nga no matter what happens, protected ka o ang imong family. So, sa sunod nga mangutana mo kung pila ba dapat ang iset aside, think about what's truly important to you. Kaya kay nato ni basta planado o disiplinado ta sa atong finances. Let's make a smarter choices. Message me kung na may questions or want to learn more about insurance needs. Let's wise up and secure our future together. Follow for more!